निवेदिता एकाडेमि इन्स्टिट्यूटआवहायो सार्टिफिकेटनि प्रब्लेम जादों आरो इसु जादों। फार्स्टआवहाय सारा सेनियरफोरनो जेरैबायदि सार्टिफिकेटखौ हरदोंमोन आरो दा जोंनि बेचआवहाय माने आरो जोंनि जुनियरनि बेचआवहायबो बेबायदि सेम सार्टिफिकेटखौ जों मोनाखै आरो ना। सार्टिफिकेटआवहाय जेरैबायदि जोंनाहाय बर्डनि नाम थानांगौमोन बेबायदिबो थायाखै आरोहायो एनएम कर्सआ जेरैबायदि कर्समोन जेनेबा अक्सिलारि नार्सिं मिडवाइफ्रिमोन नालाय ओमफ्राय बेबायदिथ' गैया बेवहाय होनाय दङ एसिस्टेन्ट नार्सिं एन्ड मेनेजमेन्ट। बे कर्सआनो माने गैयानो आरोना बियो सारा गावनि गोसो बायदि बानायनानै होदों आरो बेखौहाय। ओमफ्राय बेवहाय जोंनि बर्डनि नाम थानांगौमोन बेवहायबो बर्डनि नामानो गैया आरोना बेवहाय मोनसे इन्टारप्राइजनि नामसो दङ आरो बेवहाय। फैसा लादों होनदों सोरखौबा नुग्रा नामा? फैसा लानायाथ' माने हायो जोङो जों स्टुडेन्ट बांसिन स्टुडेन्टआनो जोङो फेल जादोंमोन नालाय बेखौहाय माने जोङो रि फर्म फिलाप टाइपआवहाय होनानैहाय जोङो माने हायो एग्जामफोरखौ होफिनदोंमोन आरोना। फैसा होनांगौ नालाय। औ बेबायदि खालामनानै जोङो एग्जामखौ होफिनदोंमोन। फैसाखौथ' माने हायो जों स्टुडेन्ट ओमफ्राय मेम डिसकास खालामलायनानैहायनो जोङो मेमनि आखायाव होदोंमोन आरो फैसाखौहाय। बुंदों माने नोंसोर सासेबो पास जायाखै होननानै बुंदों। औ जायाखै बिसोरो। जानायाथ' जायाखै बांसिनानो जायाखै साथामना बेसेबांबाल'सो जादोंमोन। एग्जाम होफिनदोंना जोङो एग्जाम होफिनदों जोङो। ओमफ्राय जों एथ' बुरजा स्टुडेन्टथ' जेनेबा जोङो गासिखौबो फार्स्टनिफ्रायनो जों कर्सखौथ' खालामफिननो हायाना बिनिखायनो हायो जों माने एसे टाइम लानानै हायो रिफर्म फिलाप हिसाबै खालामफिननानैहाय जों एग्जामखौ होफिनदोंमोन आरो। नोंसिनि डिमान्डआ मा? जोंनो दा अरिजिनेल सार्टिफिकेट सिगांहाय जेरैबायदि सारा जोंनो अरिजिनेल सार्टिफिकेट होनांगौमोन सिगाङाव जेरैबायदि होदोंमोन जोंनो दा बेबायदि सार्टिफिकेटखौनो नांफिनगौ। प्रिन्सिपाला सोर? प्रिन्सिपाला बेनो प्रबिर घोष। औ ओमफ्राय हेमा बसुमतारियालाय सोर? बे आंनो बेयाव एसएन टिचार आं बेयाव फोरोंगासिनो दंमोन आरो बेबायदि बेवहाय। আমার কথা তো না মানে যদি এনেকুৱাই হ'ব পাৰিব। চাৰ্টিফিকেটটো ছাৰে কৈছে 1 মাহ পিছত পাব এনেকুৱা কৈছে এলাতো চাৰ্টিফিকেট পাইলেও কিবা অৰিজিনেল হ'ব না নহ'ব আমিতো নাজানে হ'ব নাজানে পিছতে জানিব। প্ৰব্লেমটো আমাৰতো 130 বেচৰ 100+ আমাৰ বেচত 100+। ফিজ কিমান লৈছিল? Fees to 5,500 na. Admission 5,000 আৰু used to monthly 1,000 আৰু form fill up to 11,000 আৰু registration to 2,000 আপুনি কো ৰিপিট নহয়। registration to 2,000 লৈছে আৰু monthly fees 1,000 form fill up to 11,000 আৰু admission to 5,500 এইটোতো এলাও সেইটো হৈছে কি আমাক অৰিজিনেল লাগিব চাৰ্টিফিকেটটো এইটোতো প্ৰব্লেমটো চাৰ্টিফিকেটৰ হৈছে চাৰ্টিফিকেটত অৰিজিনেল নহয় ডুপ্লিকেট দিছে এই কাৰণে হৈছে আৰু আগত কেনেকুৱা দিছিল? আগতো আগতো চাৰ্টিফিকেটটো চলিছে এতিয়া নচলে। একচেপ্ট নকৰে এতিয়া অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট। কি কোর্স কৰিছিলা তোমালোকে ইয়াতে? এনএম। আৰু চাৰ্টিফিকেটটো কিহৰ দিছে? চাৰ্টিফিকেটটো আৰু কি অসুবিধা হৈছে বেলেগত এইটো একচেপ্টেবল হয়নে নহয়? এইটো অসুবিধা হৈছে ইয়াতে কোম্পানী লিখা আছে বৰ্ডত নহয় এইটো বৰ্ডত দিব লাগিব এতিয়া অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু চিল ষ্টাম্প লাগিব আৰু চিগনেচাৰ লাগিব। ইয়াতে চিল ষ্টাম্প চিগনেচাৰ একো নাই এনে দিছে কম্পিউটাৰৰ। তোমালোকে কাৰোবাক সুধিছিলা ডক্টৰ কাৰোবাক তাত কৈছিলা নেকি এইটো লৈ? সুধিছে এইটো চাৰ্টিফিকেটত প্ৰবীৰ ঘোষ। আচ্ছা প্ৰিন্সিপালে কৈছে যে চাৰ্টিফিকেটটো কোনো ইছ্যু নহয় হা ইছ্যুটো হ'ল যে আপোনালোকক চবকে ফেল কৰাই দি 5,000 টকা লৈ আছে। নহয় এনেকুৱা নহয় আমাৰ লগবিলাকে কিবা ইণ্টাৰভিউ দিছে নাই তাতে কৈছে কি চাৰ্টিফিকেট নহয় থিয়ৰী লৈছে এনেকুৱা কৈছে থিয়ৰীটো আমি এইফালে লৈছে নিবেদিতা লৈছে আৰু কৈছে কি নহ'ব সেইটো চাৰ্টিফিকেট নহ'ব নকলি আছে এনেকুৱা কৈছে। তাৰে চাৰ্টিফিকেট নহয় যদি আমি কেনেকুৱা জব পাব নাপাব না আমাৰতো চাৰ্টিফিকেটটো অৰিজিনেল লাগিব সেইটোৱে। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আমাক লাগে অৰিজিনেল লাগে আমাকে।